seconds now and have Ed actually practice, kind of warm up for that big lick that happens in Dickie's Such an Asshole. We're going to rehearse it right now. Ready? Just do it as a solo. Here we go. Ne tamo podijeliti? Pa imaš ti podatak, znaš ti zašto izvođači ne nosi Ja sam pravo znaš još podijeliti. Evo, to je. To je uspješno. Ne možeš nekako toliko. Reci toliko, daj. Slobodno uzmi, neka. Nekima daj to. Sad ga ne sredinu se. A? doista, kad smo ta, baš sad stvarno vidi ono naopako nešto piši. Kreativno. Može to isto. Ja, kada. Samo vadimo kreativnost u našeg gelaša. Kreativno, radi se jednu kreativno. Moram ja naći krevet, gore staviti konzoma na njega. Jedemo ureke. Koliko nas može stati tamo? Možemo svi znati. Mate dođi sa sjećan. Telefoniraj, nema veze. Možete raditi što hoćete, možete telefonirati, možete što Kako da nije?
Fino. Abele, hajde, ćeš prvo, treba nam još ljudi, ajde. Ne znam kako nas može strati. A ja, trebam ući da vidimo da to smisla. Ajde ti ući. Da vidimo, možemo staviti. A morate se još biti, ljudska tijela, to sve. Još i ti uče. Ajde, da ti kako A u suštini, kad ljudi ulaze, da mi tu ništa njih ne gledamo. Nego nešto radimo, ne znam, možemo pričati. Pravit ćemo se Znaš što malo pepša, vazduh guliš. Dobro, super izgleda. Dođe da se razrali onda kao oni. Ne da, jednostavno. Uvijek kablo treba. Sve razdušiti stvari. Dobro. Nek tu stoji, te 3 slike su tu i to je riješeno, taj dio u sredini. Jel imam više ovako? To nije niko. Ma nema niko, pa ja sam se.
čak. Ma evo, taj. A Meca nema i akreditaciju. Kako se jedan isti tu bio sa boksom? 2 godine. Da, lažeš je uzor. Vrijeme plati kad se dobro zabavljaš. Evo se ja sam te 2 godine trebao. 2 godine, mislim, radim malo malo. 3 mjeseca. Ovdje sam 2 godine. Da li Medson ovo razgleda? Slušaš, ovo ti je starija generacija, to je oni gori frik od tebe, tako da ćeš ti postati jedno. Šta ti je, ba, ali sam ti pogrešno izmišlja, mlađa generacija uvijek. Pa ne, ti ćeš biti takav frik brzo. Omak je ove stvari će radio, kad si radio ovako? Zencu? Daj mi od njih. Isto ako i sad, ne? Joj, Senja. Čujem. Pa moram ovu ovjekovječiti. Pomjer ga malo. Ne tamo. Ono unutra se. Malo je teže. Ajde mi, dobro, dobro. Više se nađe. Ja sam provjerio da će lovo izdržati sve. Ja sam još kantan sam. Ovaj mene eksa. Neće, hoće izdržati, samo ništa ne može. Sve mene nešto šuvarno. Don't touch anything, man. Just stay out of.
A mali uši, vi što je zakucan tu pod njim. Sam ga nakačio. Kako ti to slovo? Koje je to slovo? Kako to slovo? A, to je U, slovo U. Reba Warrior i onda namontirao kontaž izrezao, tako da je simulacija koncerta u suštini. I poslije kad gledaš... to stiže. I onda kad gledaš, u suštini tih 20 sekundi sam razvukao na 3 minute, bez veze rezao. I onda... Šta radiš? Ona je neka instalacija. Kabina. Dinačka. Diže, nije psi. A ovo trailer neki. U akcidenom što uzeo sam copyright control. Sam koristio sve moguće materijale. To je trailer mafije. A ispod su zvukovi Stronghold. Vidim da ste sve u filmu videa, samo Samo video. Moraš negdje pobjeći. Ja sam poslije toga volim se pjevaju. Nešto se zove kamikaze Viktori. Može poći. sad nema zvuka. Jesi li uspio pokrenuti? Ima se na tekst. A ovi ovaj pokreće normalno. Adi, čekaj.
vidi. Kao sve. Hafe, ide ovo ti ovako, ovi sad. Hey, Mr. Cameraman.
tako je.